Hakono tma lada kawai kari na kawai pat ke terbom tangi kenja tirthma kum kijakashna misail kijakashna sulai kijakashna bom barkum ta terter ya kabakum kata kamdon than kano kajing perking Henry haba ki terbom ya ki public properties lane kino ki ba ajumen toy upat ba kum ki umpnyang kijakapan mi umbam ki electricity lane ka light ki public transport barkum ta terter kane kamut bakal long ke basyirkai namar bakal kta ya kayap ka im upat ba bat kan sayalam sya ka bakham snew bat sya ka bakham snew shu dang mendin ke snge ke Israel kala bom ya ki parstok umpnyang ke Iran kumbalai hadu sauteli bat ki kubor ki ong baka ding ke me nang ta kalong ku muslap ding bat kalong kabala ipalat liam ki kubor ki pen i bawat hadu ha ki surak ha baka tut ke umpnyang kamut baka jing tut ke badon bat kading lakum batut ulum mi ding hadin kene ke kubor ke ong ba lada uslap unhab ha kene ke por kamut baki pat ba Iran kidmat yu uslap bolang asid hadin baka airstrike jang ke United States bat ke Israel ke penhap bom he ki jaka penlang umpnyang lane oil storage facilities ha ka nong ba teran kibor sen shahar jong ke Iran ber ke Iranian Red Cross Society kila maham menta ka singi ublay ya ki nong snong ba utrem ba yong ubarben upami na ki jakabu umpnyang ki ba ing na ka jingpul pluding ula ban penlong ya ka jingma ka bakraw lada uslap unhab hakum ka negapor namar ba ka asid ka bami nang ne ka long ka bi ka basyirkai ke Iran Red Cross Society kala ong ba ka jingbet hai ha kita gi parstok umpnyang ki bala syak terbam kila pelat sibun ki toxic hydrocarbon compounds rengkat ber ke sulfur bat nitrogen oxide syakal air kebala ban penlong ya ke jingpang na ka bi chemical ha ka sni do bat ke jingpang klam ha ki longs ya kene la benar ke humanitarian organization ki airstrike jong ki Israel ke penhap bom nin kemet lai hadu sautli ki oil depot jong ke Iran layo jing tip basaungut ki breu ki layap kentup ya armut u driver jong ka tangkit umpnyang kawai par khubor ko ong ba ki sipai air force jong ke Israel bat Amerika ki la penhap ya ki bom he ki jaka ba buktir thama jong ke Iran nang ta ki ki infrastructure bat nin ka sngi ki la thermom sendan ha ke jaka stok umpnyang bat kane kala nang kham shirkai hadien bak Israel kala kata ya ke jingdon kam jong ki pai ba shushu ka Red Cross Society kala penmena ba hakashimit hadu syajar bat hadu hajar teli ki building jong ki nong snong kila khlem ha ki bom kumban pen pai kala ke Iran kala pen praphom ya ki international airport ha ka nong ba Tel Aviv jong ke Israel ha ka Frederick ubnai balai hajar apun ha ka por nyo shiten menmit kane ka thama kat kum economic times la ong ba ka US kala penlut hadu kumba news pa million US dollar ha ka bisa India ka shongdor san hajar news pa klur hadu 100,000 ars pa klur tang ha ka ar pusau kenta ya gane ka thma ka bamenta wa ai kerteng de ka epic fury bat ha ka jingpen kre ya gane ka thmaru ka US kala penlut hadu kumbasan hajar ars pa klur ai kataru haswa ba ka thma kan sedang kemut bahadu menta prasngi ka jinglut ka bala syarkai bat ka bala syarkai ha gane ka thma nan yuto ika history ha ka por jong ka thma Iraq haus nam arhajar lai ka US kala penlut kumba shi trillion ka bayar rengkat hadu kumba praf hulai laklur ha ka pisa India haus nam arhajar afulai nadu ka thma Israel ber ka Hamas ka US kala penlut hadu kumba arf huwe billion kitir thma sya ka Israel ka bayar rengkat hadu kumba shilak
1.4 klur. Lada katama kan nak Islam kamut ba kapisa kan lut syaki terdambat syaki pui-pui jong ubom. Kawai par khubor ong ba Amerika kala tes ya doomsday missile tu bo ubom baklan bor bha balak bankot na bakut sya bakut jong keperthai. Kane katma kan nang syirkai kat nang mi kisngi. Ke Iran ko ong ba kalau long beradi ya kajingnya khun hakndau lene kat ground invasion. Ke Rusia bat China ke yarap ya ke Iran da ke AI jongka ban pensuk ya ke sipai IRGC lene ke sipai Iran ban trak ya ke jaka ke baki sipai US bat Israel kidon lane ban trak ro ya ke tirthma jongki da kini ke AI jong ke China bat ke Rusia. Presiden jong ke Iran Masud Pezeshkian olapan map ya barok kiri pemarjan ki bak Iran kala ternamding ha kini kisingi ki beladem. Kawai par khubor ko ong bak Iran kala penher misail ha ke Ben Gurion airport jong ke Israel ha ke bak ding kala me bat kiu syajrong ha ki tedam bayong kat kum kidur. Kumba kalong menta ke nong ba Tel Aviv kila bun ki building ki ba la syakta nawar ke jingthar bom baklemput jong ke Iran. Nang ta ke Iran kala yai beteng ban penhap bom haganong ba Haifa jong ke Israel do supersonic missile bat kading kala klang hasun binang ha kapor menmit ke bala isyir kai. Kawai pat khubor ke penthamula kalong ba ke Iran kala le da ka trik persya ya ke Israel ha ka bala kala shudro bat set rong baha ya kidur jong ke helikopter ha madan lane hanga khandau bar ki supaya US Israel ke penhap bom Henry kata ke helikopter kambthai setia hadu ba ar ba laisen ru kambthai setia kata ke helikopter ke soksat kelawan ha ke supaya ADF Henry kane ke jing persang jong ke supaya US bat Israel kala penlong ya ke Iran bakin syubhu samrki berkatok ni ke jet ma ki basisha ke Iran kala buno hapok khandau lane underground tunnel. Foreign Minister jong ke Iran Abbas Araghchi ula dawa no utram baudai ban panmak ya ke Iran halor jong ke negatma. Hak video ke bubun ngasa batai syapang ke katma bat balai katma ke jia ke perthai kat kum ke history na do mansya bat hadu menta bat kerpat ipiru pin sobha ban komen hapo pin ai ya ke topik ke ke bangangan keren ha ke video ke bubun ke play shibun.